وی بکیجن انجام که گوتو بیج لسر هاتیه کرن هورگلی مانه لگوری کو هفسروکین دم پارتی بحث کرن دما پیشته و او هورگلی جی زلال ببن کال کیجان باجاران دم پارتی و جهپه هفکاریه و به هفره بکن برای گوتبون ام آمادن الهنگ باجاران هفکاری و هف پیمانیان بکن لیل پرانیا باجارن دنوی بخوا بر بجرین خوا در خینن سرو که جهپه جیب آوای که اشکره گوت نابل هنگ باجارن ترکیه خلق بکار به نونرین یانجی ریو برین هرمی هل بجیرل هنگ دورانجی نکاربن یانجی دما کو هل بجارتن قیوم لجهوان بین دانین ام وی که قبول ناکن گوت وکه جهپه دوی سیستم دانین قیومان نمینه ناوروکا و پریس کنفرانسی و کنفرانس روزنامه‌وانی یا هر دو پارتیان اف بو از یکسر بچمه جم پارلمانتری دم پارتیه باجار مرسینه برز علی بوزان امی هم بحثا وی که بکن و هفدیتنا ایرو هم جی مثلا گوهرتنا ناو نیشانان دم باش برز بوزان مرحبا دم باش بله بخوا بابت اما لگلت امی بحثا گوهرتنا ناو نیشانان بکن ده البجارتنان ده لیبری آویست خوازم نرینا تل سر وی پریس کنفرانس جی ورگرم هف سروکین و سروک جهپین ها آخفین نظانم تکاری بو تلی گهداری بکی یا نا؟ اره مکاری بو گهداری بکم جبونا هفکاری جبونا هلبجارتنین هرمی گوتنین هفسروکی ما گوتنین منه نه هوجه هنه اکتشتکی نو سر وان اتفاقانا سر و هفدیتنه نه هوجه هم تشتکی بیجن بله نه تنه متخوز ببیجم گلو دیاره لکیجان باجاران هونه هفکاریه به هفره بکن؟ نه او ندیاره او گوره حرما مثلا ام بیجم بلکی از نخوازم ناوی باجار را بیجم له بلکی جه انتالیا هفکاری چه نابه بلکی جه ادنه چه ببه بلکی جه انقره چه ببه بلکی مرسین چه نابه او گوره چه درکه هوله او گوره حرما بله هنک باجارا وی ببه لی پشتی وی دا خویانیا هفسروکین و مروف دکاره ببیجه دم پارتی دری خل بر اک پارتی گرت یعنی دی نابه تو دانوستندنک لگل اک پارتی وی نبه لسر هل بجارتنا؟ نه چما از دبیم نه ام دبین ام سیاست دکن ام سیاست سر ناوی گل خود دکن دما ام سیاست دکن جی ام نکارن دری خود تو پارتیا را بگیرن نه دستراتار وی دولتی AKP بله دستراتار دما AKP دستراتار به دما لعالی ترکیه پرسکریکا هر مزن پرسکریکا کرد به ام نکارن بیجن ام دریو خو AKP را بگیرن جبونا دیالوگ جبونا مذاکره دریه ما همو پارتیا را وکریه ناوان پارتنا دا AKP جایی بله برز از بی مسر مثلا هلبجارتنان او تومت و ادعاین کو بطایبتی هون وکا دم پارتی بحثی دکن یعنی گوهرتنا ناونیشانان لهنک باجاران تبخوا او یک پشتراست چی کربو تا اثبات کربو چاوا تکاری بو اثبات بکی کو مثلا 119 کس لسر مالکی هاتنه تومار کرن لدورا آک دنیزه لمرسینه نا او خبات ما نه خباتا ایروی نا مه گلانه هلبجارتنین گشتی چه بون دما هلبجارتن چه بو حجمار ناوشانان دیار بو یکی جوتمه ناو چار ماه دا یکی جوتمه دیسا حجمار ناوشانا هات دیار کرن ملور تشتک دید جه اقدنیزه ناوچا مرسین اقدنیزه 3200 کس زیده بود. نا دمان ناو 4 ماهدا 3200 ناوشان زیده بود مگو لور پرسکرکیک هیه پرسکرکیک مزن هیه شایبک مزن یکی جوتمه شون دا مال به مال مهنه تثبیت کرن وان تثبیت ندا تشتکی مثلا ناوچه این مرسینه جمزیدی جی توروسی جی یeni şehri ناوان 4 ماهدا 3200 کس قید خو آنی بون اوی آنی بون مرسینه ما او مالنا او قانینا ما
yek be yek me tespit kirin. Ji ku hatine birêz? Yani diyar ji kîjan bajara hatine? Navçe na ye hejmarê zêden dîsa navenda Mêrsînê hatine ama navçeyên din. Navçeya Torosê hatine, navçeya Mezidiyê û navçeya Yenişehirê hatine. Van navçena hêza AKP tune. AKP nikare van navçena qezenc bike. Ji bo navê ji AKP çi kiriye? Navçeyekî hêza xwe tuneyî da seçmenê xwe anîne Akdenizê. Me paşê çi kir? Em hevalê me çûn deriyê van malana. Em deriyê wan malana me deriyê wan xist me got li vir çend kes, çend navşan li ji vî xwanî de rûdinin. Hinek xwediyê mala qet heya ji wan van tiştana tunene. Mesela em dermalekê pîrekek hebû. 17 salî ji mal da tenê dîmîne. Ji mal da tenê ama em ji qeydê wan qaydana mezî dikin 39 kes ji wir hatine qeyd kirin. Van xwanîna xwaniyê kî ne? Xwaniyê vala ne? Xwaniyê milletê ji evê ji Sûriyê hatî Mêrsînê wan adresine hinek xwanî jî xaniyê xirabe ne. We ev gilî û gazin gihandin yesekê saziya hilbijartinan? Erê me dest pê kir. Îro me dest pê kiriye hemû mala ji bo hemû mala em giliya xwe dikin. Adi em tiştekî dibin. Ev sûce. Sûcekî mezîne gorê kanûnê ev sûcekî mezîne êdî ew gunehê gune. Ew gunehê mezîne. Birêz Bozan li Culemêrgê jî li bajêrge û li Amedê jî li hinek navçeyan dîsa îddiayên bi vî rengî hebûn guhertina navnîşana dengderan. Hûn ê ji bo wan deveran çi bikin? Bi heman rengî hûn ê yek bi yek biçin bi pey kevin piştrast bikin? Niha ne tenê Colemêrgê ne tenê Amedê. Iğdır, Sêrt, navçeyê Sêrtê, Şirnex, navçeyên Şirnexê, Colemêrg, navçeyên Colemêrgê, Qarsê, Batmanê, Mêrdînê, hemû navçeyên Mêrdînê, Amedê, navçeyên Amedê, ji Agirî, dîsa navçeyên Agirî, ji Mûşê, navçeyên Mûşê, ji Elezê, navçeyên Elezê, wan îlana hatine kirin. Hemû destê me dene ew hîleyê Kurdistanê çawekirine, hîleyê Kurdistanê ser esker û polîsa kirine. Birêz Bozan li vir ez ê tiştekî bêjim li gorî yesekê, li gorî desteya hilbijartinan mafê leşkeran nîne deng bidin. Yani di vê rewşê de veguhestina navnîşanên leşkeran wê çi fêdê bigihîne wan, çi sûdê li wa bike? Hilbijartinê heremî da dema kesek leşkeriyê dike mesela 2 meha li vir dîmîne. 3 meha li vir dîmîne, 6 meha eskeriya xwe dike û eskeriya xwe diqede ama çawa dikin dibên qeyda wan li wir heye mafê wana jî heye. Adi ji ew ji Tokatê ji Rîzê qeydê esker û leşkera anîne Colemêrgê. Hemû wana neydane, wana tespîtên me wana hemû me tespît kirine. Hemû destê me dane em giliya xwe ji yesekê dikin û dozgeriye jî dikin. Çünkü dema ew hîle tên kirin haya ew ji van hîlane heye. Yesekê van hîlane heye. Dema ew hîle tê kirin ev jî ortağı şirîkê van hîlane ne. Yeseka ortağı vanayê. Ji bo wana em dibin em ê giliya xwe bikin. Wekî tê em bang gelê xwe dikin. Mesela îro ji Mêrsînê rast e ji navçeya Akdenizê 5 zêdetir me adres tespît kirine. Navçeya Torosê 5 zêdetir me adres tespît kirine. Li wekî di jî mesela îro me dest bi xebatek dikir. 12 taxin Akdeniz'e. Em mal digerin. Hemû mala. Em deriye wana dexin. Em liste destê me dane. Em ji wana dipirsin. Em dibin ji mala we de çend navnîşan hene. Eger kêm ji wir da pirsgirêk heye, eger zêde ne jî li wir da pirsgirêk heye. Em rast e em ser navê Dem Partiyê ve xebatê dikin ama lêbelê em dibin bila gelê me jî dengê xwe xwedî derkeve. Birêz Pirseket devletê û muxtariya ra herên ew lîste xwe tespît bikin ka navê wana lîste de heye tuneyî. Birêz pirseke din jî li ser mesela şaredariya bajarê mezin ya Mêrsînê. Hejmareke zêde ya Kurdan hene li Mêrsînê. Hûn ê berbijêrekî derxin weke Dem Partî?
نه نافچه مبستا من نه نافچه نه باجار مرسین بخواه نه نیزه 20 روزا بربه ناوندا پارتیا ما گفت امجه Akdeniz'e, Torosları uçarsuse. Bale. Eme namzete xwe derxin. Adı gavadı me gudari kir. Hevsereke me got em CHP ra hevdîtina dikin. Lebele dema em ev hevdîtin tên kirin em dibên dema hevkarî çê bibe gerezke ev hevkarî hemû bajar da çê bibe. Bale. Eger CHP ji bona Mêrsînê tiştekî bîne beriya me eger gelê me ev tiştî anîn beriya me qebûl neke em jî wan teklîfana em jî qebûl nakin. Belê برز مثلا سال 2019 جی و هفپیمانی کر لی ویداوی گلک رخنه جدنگدری و بخل و هاتن کرن گوتن مدنگی خو بلاش دانه جهپی و جاری جی همان تشت نابگلو یعنی مترسینینه و جاری نه تنه جبو مرسینی جبو همو ترکیه آلیه ترکیه نه آلیه کردستان و زانن ام سرناوی پارتیا خو او به نامزد خود تکه به نلبجاردنه. بله. جبون عالیه ترکیه و جاره نه 2019 ایرو 5 سال در باس بون. 5 سال در باس بون او سیاست 2019 نه هاتیه گوارتن. بله. نه تنه جبو عالیه همو ترکیه هاتیه گوارتن رخنه گلمه جیدانه و dönemi tu navça, tu bajara, tu bajar mezin em dengê xwe belaş nadin tu partiye. Gelekî spas. Partiye em dengê xwe belaş nadin tu partiye. Gelekî spas bi rêza Alî Bozan, parlamenterê Dem Partiyê Mêrsînê tu mêvanê me bûyî. Zor spas. Ez spas dikim dem baş.